turi ingabo, kandi tukaba turi ingabo za Yesu. Ntabwo rero umuntu ashaka kwitwa ingabo atari uko hari urugamba aba arimo, cyangwa se atari uko hari urugamba ategereje imbere ye. Natwe rero turi ingabo z'umugabo bita Yesu. Imana yacu yitwa Uhoraho nyene ingabo. Ni umukuru w'abasoda bitwa wewe na jyewe. Ariko ikibabaje abakizwa b'uyu munsi benshi ni abasivile, babayeho ubuzima bw'igisiviliane. Imana iguhamagarira kumenya ko hari intambara iri imbere yawe, hari intambara minsi yose uhura nazo, ariko izo ntambara nta wundi uzi guteza, ni umugabo yitwa Satani, kubera ko nawe hari uburyo bwinshi akoresha kugira ngo akurwanye. Muri ubwo buryo bwinshi akoresha kugira ngo akurwanye nibwo naje kubabwira. Ubwa mbere nababwiye, ari nabwo mbandanya develop uyu munsi, nubwo bita Satani afise uburyo ahuma amaso, yewe yaba ari ay'abana b'Imana, yewe yaba ari ay'abantu bakijijwe, yewe yaba ari abantu batarakizwa. Satani afise ubugunge. Ubwa mbere araza agahuma amaso y'abantu. Niyo mpamvu muzobona dufise abantu benshi vrema batanguye urugendo rw'agakiza uyu munsi babivuyemo. Urabaza abantu mwakirijwe rimwe uyu munsi bakijijwe. Urazi nanjye ndazi abantu bakijwe rimwe nanjye uyu munsi babivuyemo. Kubera iki mutibaza kuki hari abantu twakirijwe rimwe bakaba barabivuyemo? Ni ukubera iyihe mpamvu? Kandi ko ibi bintu bitabishye ari ibintu biryoshye. Iyo umuntu yabibayemo neza, iyo umuntu yegereye Imana neza, ko atari ibintu bibishye, ko ari ibintu biryoshye, ko ibintu by'Imana vrema ko nta handi wajya, kwiyisirura, kwiyisibishe, kwiyisi imeze nabi, ko nta handi twava ngo tuyihungiremo, ahubwo hazima dufite twahungira ari kuri Kristo. Ni ukubera iki hari abantu mwatanguranye uyu munsi uru rugendo baruhagaritse baruvamo bisubirira mu isi? Impamvu ni iyihe? Abantu bagiye mu ntambara ariko ntibigeze bigishwa uko iyo ntambara bakwiye kuyirwana. Niyo mpamvu babivuyemo bamwe bamwe. Iyo umuntu afise uwo barwana, hari ikintu cyitwa abatasi. Iyo igihugu kirwana n'ikindi gikoresha ikintu bita abatasi. Iyo urugamba abantu barwana bakoresha icyo bita abaespiyo. Umuespiyo aza mu bantu kugira ngo akore iki? Aza kuneka, akaza kumenya eske aba bantu imbaraga zabo ziri hehe, gukomera kwabo kuri hehe, intege nke zabo ziri hehe. Iyo umuntu amaze kumenya intege nke zabo barwana, akamenya kote fort na kote faible, ni ukuvuga ngo kuri kote y'abarwana, ni amajambo Yesu yigeze avuga ngo mbega ngo Satani yarwana uyundi, ngo ni gute umuntu ashaka kujya kubaka inzu atabanje kwicara hamwe ngo aharure arabe bije ko amafaranga afite azubaka inzu. Mu yandi majambo, ntabwo umuntu aje kwiturumbukiza ngo reka twubaka inzu nta mafaranga afise. Oya, hari icyo twita bije. Hari ukwicara akavuga ngo reka mbanze ndabe neza ko aya mafaranga koko azonyubakira inzu. Haleluya, haleluya. Arabandanya avuga amajambo aravuga ngo ni gute ingabo zarwana n'izindi ngo zimwe nizibanze kwita ku zindi ngo zimenye intege nke zabo, zamara kumenya intege nke zabo zikaza zikicara zikamenya bakomeye hariya boroshe hano. Reka rero intambara tuyirwana ubu buryo. Natwe rero naje kubabwira, ndi nk'umwespiyo, naje kubabwira bimwe mu mabanga mu bugunge Satani akoresha kugira ngo agukure ku Mana, kugira ngo ankure ku Mana. Bumwe ni ubuhe? Ni uguhuma amaso abantu. Arabahuma, abashyiraho icyo twita, Bibiliya iravuga ngo ni icyitwikiriko. Abashyiraho icyitwikiriko, agira gutya. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ahindukiriye umwami, ngo icyo cyitwikiriko gikora iki? Gikurwaho. Mu yandi majambo, abantu batarakizwa baba bakigifite bose. Satani aba yarakibashyizeho, ntabwo baba bakibona. Niyo mpamvu ubona umuntu afata mugenzi we agakerera, amaraso akava. Niyo mpamvu ubona umuntu afata umwana we akamutanga ikuzimu,
akavuga ngo reka ntanga umwana wanjye wenda nzoronka ubutunzi. Niyo mpamvu ubona umuntu afata umugore we akamutanga ikuzimu. Niyo mpamvu ubona umuntu afata umugore we akamwica. Niyo mpamvu ubona umuntu uyu munsi si tubayemo nta kintu kimuhwe. Satani yaraje yambika abantu icyitwikiriko, ashyira abantu ku maso icyo kintu. Abantu ntibabona. Umuntu agatanga umwana ikuzimu kugira ngo azoronke amahera. Umwana umugore wawe yasamye amezi 9. Niyo mpamvu ubona umuntu abyara umwana amutwisa amezi 9, akamufata akagenda akamushyira muri rugori, akamushyira ahantu aho ngaho harya bacukura mu cyobo, akigendera yaramusabye amezi 9. Ni ukuvuga ngo Satani icyo aba yarakoze ni iki? Aba yaramushyize ko icyo twita inyegamo, aba yaramushyize ko icyo twita icyitwikiriko. Mu yandi majambo, uyu muntu iyo aba yabonaga ntago yafata umwana we ngo amushyire mu cyobo. Uyu muntu iyo aba yabonaga ntago yafata umwana we ngo amujyane mu bapfumu kugira ngo azoronke ubutunzi. Uyu muntu iyo aba yabonaga ntago yagafasha umugore we ngo amukerere. Muraza abantu bica abagore babo, nabaye example dimanche heze. Muraza abagabo batanga abana babo. Ibyo si ibintu by'ubu, ni ibintu biriho, kandi ndababwira ngo Satani afata abana akabaha ubuhumyi. Uri umuntu abona icyo kintu ntacyo ushobora gukora. Mwamaye amen. Mwamaye amen. Ntabwo uri umuntu abona ushobora gufata umugore wawe ngo ukerere. Ntabwo ushobora gufata mwene so ngo umukerere. Uri umuntu muzima. Uri umuntu nawe uzi kuva amaraso. You can't. Ntushobora. Ariko Satani arafata abantu akabashyiraho ubuhumyi. Abantu bakabaho mu buhumyi. Abantu umva, Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Paulo yari umuntu yamaga afata ishengero ry'Imana akaritoteza, agatoteza, agafata abantu b'ishengero ry'Imana, bamwe bakicwa. Ni nawe yari ahari umunsi bica Stefani. Ni ukuvuga ngo yari agihumye. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe ajya Damascus, ariko aragenda yicaye ku farashi. Umucyo uraza uramumurikira, baraguye, aragwa. Ijwi riravuga ngo Sawuli, undenganyiriza iki? Urenganyiriza iki ubwoko bwanjye? Bafata Sawuli amara iminsi 3 kwa Ananiya adafungura, atarya mwa, ari muri kakurazade. Nyuma y'iminsi 3 nuko Sawuli arabona. Amaze kubona, yo Ananiya aramufata aragenda aramubatiza. Arangije Imana ibwira Ananiya iramubwira ngo mva, uwo mugabo ubona ni igikoresho cyanjye nitoranyirije kizo kwamamaza inkuru mu mahanga yose. Paulo ahaguruka gutyo, arangije asubira mu biwabo. Ageze mu biwabo baramubona, baravuga ati uyu ni wa mugabo. Umva ibintu ariko aravuga ibintu nk'iby'aba bandi, ubwo avuga bigijwe. Uyu twari tumuzi nk'umuntu yarenganyaga abantu b'Imana, none yahinduye imvugo. Reka nkubwire, iyo inyegamo itaravaho, iyo icyitwikiriko kitaravaho, uba ufise imvugo yiwawe. Ariko Imana iyo imaze kukumurikira, Imana iyo imaze kuguha andi maso, imvugo yawe iratandukana n'iya mbere. Niko abantu bameze. Paulo asubira yafise iyindi mvugo, bamubonye baravuga bati uyu yatotezaga ubwoko bw'Imana, none umva ibintu ariko aravuga. Umva, ni ukuvuga iki? Noneho ariko arabona, atangura kuvuga ngo nabayeho ubuzima, nabayeho mfise ishyaka ry'idini, nabayeho ntoteza abantu b'Imana. Ni ukuvuga mu yandi majambo, iyo umuntu atarahumuka hari imvugo aba afise. Iyo umuntu amaze guhumuka, imvugo irahinduka. Abandanya babwira ngo umva, yewe mubona numwe waroirenganyaga abantu b'Imana, numwe babafataga akabajyana, numwe babate
bateraga amabuye, ariko ndagira ngo mbabwire inyegamo yavuyeho, ndagira ngo mbabwire inyegamo umuhoraho yayikuyeho. Ubu ndabona ikintu cyose nkora ndakibona, kandi icyo nkora ndagikorera ubwami. Nuko Pawulo yahinduye imvugo, abantu baratangara, ariko ava inyegamo itarakurwaho, agifise icyitwikiriko mu maso. Hari ibintu atatahuraga, yafataga abantu b'Imana akabarenganya. Ndagira ngo mbabwire bantu b'Imana, ndagira ngo mbabwire shengero ry'Imana, nta kindi nkwifuriza, nawe reka uhoraho akureho icyitwikiriko mu maso yawe. Hari ibintu byinshi uzabasha kubona nakuraho icyitwikiriko mu maso yawe. Ibintu byinshi abantu bakora ni impumyi. Satani nuko ameze. Icya kabiri, Satani ukuntu ajya akora mu buryo bubiri. Hari ukuntu Satani akoresha amajwi ye. Reka mbereke ukuntu ajya akoresha amajwi, mbibereke murabyumva neza, ari inyuma murandaba. Satani hari ukuntu ajya aza, uzobona n'abantu. Ndabe hano, Satani arazi kuganiriza, ukabona umuntu aricaye, yicaye wenyene. Ubu ni uburyo bwa mbere Satani ajya aganirizamo abantu indirectement. Oya, aganirizamo abantu directement. Ukabona umuntu aricaye ahantu, ari wenye, ukabona ariko ariyumvira, akiyumvira. Kumbi Satani ariko aramukupakira, arimo arashyiramo utuntu, kajugunyayo kamwe, kajugunyayo akandi, kajugunyayo akandi. Ukabona umuntu ari muri aho, kagira ngo hari umuntu bariko barayaga. Twebwe hari igihe tuvuga ngo urya muntu yaracanganyukiwe, niko bamwe mujya mukunda kuvuga. Kumbi yahuye n'umuntu ariko aramuha aferimisema. Tubyita iki? Akamwicaza, akamuganiriza. Umva wa mukobwa we, ngo warigendera, ngo wirirwa ngo muri za 20 hejuru, ngo uvuye ngo no muri karani, akakugira ngo za 20 ngo karani. Ngo ariko burya ibintu babigisha wumva batabahenda, burya ubona batabahenda. Ngaho raba nk'abandi ntibarongowe. Reba burya bukobwa buje vuba muri church, urabona butaronze abagabo. None wowe nka ya bijya bintu pastor yirirwa babwira, arabahenda. Nawe ukavuga ati nibyo. Akavuga ati umva rero nkubwire, umva we warasizwe. Ubwo nta majwi ariko aravugira muri wowe, nawe ukabandanya uvuga, bandanya umbwira numve. Warasizwe, bandanya. Ukabandanya nawe uri kurajyana amatwi. Uraza abantu ngaha Satani yama misi yose aganiriza kandi mukamwumvira. Akakuganiriza, yo warasizwe shahu, abandi bararongo, wowe uracyari ngaho, dore imyaka yakurenze. Agahita kuzanira n'abantu mwahuye bose bakakwanka, bavuga ati burya wabaye ikijuju, yuza kumwemera urya ariko wamwangiye. Ugasigara uvuga ati ariko Mana uzi ko ari byo koko. Abandi akaza akakubwira ati nta Mana, wowe wigeze umenya Imana he? Urabeshya gusa. Hariho abantu Imana yakije indwara zidakira, noneho bagera ahantu banyura mu bibazo, akanyura mu bibazo bikamukubita. Satani akamuganiriza akamwata, warigenje. Ngo iyo Mana wirirwa usengara. Ariko ubundi nubona ko abapagani bakira batera imbere, wowe urabona imyaka umaze usenga, abandi ibyabo biranyaruka, wowe ibyabo biriko biratebeshwa n'iki? Nawe nyamara uba wariganye naka akakubwira ati ariko ubundi wirabye igihe wasengeye ubona Imana yarakoze iki? Kandi ubwo yagukije wenda nka kanseri yo mu muhogo cyangwa kanseri yo mu mutwe, yo mu bwonko, ukavuga ariko ziko koko nta kintu Imana yankoreye.
Satani akabandanya, ariko ubundi wowe urabye ingahe icara mu buzima bwawe, suzuma ubona Imana yarakumariye iki, yagukoreye iki. Ndaza abantu Satani akakuganiriza akakubwira ko Imana ntacyo yakoze mu buzima bwawe, akakubwira ko nta n'ikizo kumarira, akakuganiriza nawe ukicara vrema ukavuga toke, uzi ko ari ibyo bana Imana ntacyo yakoze. Ye baba we, umunyabwenge n'uw'Imana igirira ubuntu n'uwihita yibutsa imirimo yamukoreye. Umunyabwenge nuhita yibuka atari kuretse nuko uyu munsi ndiko ndanyura muri ibi ngibi, uyu munsi nubwo ndiko ndanyura mu ngorane, uyu munsi wenda narasi yo kufungura yabura, ariko uhoraho ari ibyo nzi yankoreye. Hari umunsi nari mfuye nkiza indwara, hari umunsi nari nkoze aksida nkiza aksida, hari umunsi nabonaga urupfu ruriko ruransatira gutya, mbona uhoraho arabinkoreye. Satani ni icyabagomba kukwibagiza imirimo y'Imana yakoze. Ibyo ni byo umwansi akoresha. Mwamaye amen. Mwamaye amen. Kukwibagiza imirimo y'Imana, kukwibagiza aho Imana yagukuye. Iyo ni system yiwe. Uko niko ajya bigenza, uko niko ajya afata abana b'Imana, uko niko ajya bagenza. Shuti yanjye, menya ngo hari imirimo y'umwiza umwansi akoresha. Iyo mirimo nta yindi ni ukukwibagiza iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire, Satani hari ukundi kuntu akora, akagutera akoresheje umuntu ukunda. Ni nabyo yakoze kuri Petero. Petero yaraje gutyo, Yesu aravuga ngo ariko bigishwa, abantu bavuga ko ndinde. Petero aravuga, abigishwa bamwe barasubiza ngo bamwe bavuga kuri Eliya, abandi kuri Yeremiya, abandi barabandanya baravuga. Arangije nawe aravuga, okay, mwebwe muvuga ko ndinde. Petero amubwira ngo mwigisha, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Mukanya ahindukirira Yesu, nababwiye ngo Satani azonyura no mu muntu utakiyumvira, amukoreshe kugira ngo agusambure. Anyura mukanya muri Petero, atangura kumubwira ati mwigisha. Ubwo Yesu yaramaze kubabwira atumva, iminsi biraje aho umwana w'umuntu azofatwa, agakubitwa, akambikwa amaha, akabambwa. Hashize umwanya Petero aramwumviza amubwira ati ibyo byo gupfa ari kuri kurazana ni ibiki? Ni ibiki uri kurazana? Gupfa. Urumva aje kumworohereza akazi. Iryo nijwi ry'umuntu atari kwiyumvira yuko yanatekereza kuza kuvuga amajambo nkayo. Abandanya amubwira ibyo byo gupfa ari kuri kuravuga ni ibiki? Yesu aramubwira atumva, amaze kumviriza aravuga ati ariko aranyorohereza we, mve inyuma Satani. Nuko Petero yavuye inyuma yande. So nukuvuga ngo Satani ajya akoresha n'abantu utakizera akamunyuramo. Iyo reka mvuge ku bagabo n'abagore, iyo uzareba burya umugabo n'umugore ntago bapfa ibintu bya hatari, nta bintu bya grave bajya bapfa. Wajya ngo ari ibintu bya grave, nuko utumvikana gusa misunderstanding y'akantu gatoya, ukabona umugore n'umugabo bapfuye akantu gato. Aha, ubwo umugabo akaba aravuga ati nanjye uyu munsi ndaceceka. Mugabo nanjye ndaceceka. Bagiye kuryama, umugore akaryama nkaha agoshi kure, aha nyene. Umugabo nawe akaza aha a droite kure. Maze Satani urumva hagati bashyizemo vide nini, Satani nawe agahita aza akaryamamo. Akajya ahindukira umugore akamubwira ati umva buriya abagabo wowe ntabuze, ariko uribuka birya yakoze cyagiye, urabyibuka?
atangura kuzana histoire za kera, akajya kumubwira tumva, uribuka ariko, uribuka wa munsi, uribuka ukuntu byaje kurangira. Maze umugore nawe mbese ababonye ahantu yanyura, ababonye noneho apwi, ariko uribuka, yo uribuka na bya bindi yakoze bwa kabiri, yo uribuka n'ejo bundi bintu aheruka gukora, kandi birya byose warabyirengagizaga. Urabona rero aho byavuye, maze ukabona umugore mu gitanda haryamye arimo aragira gutya. Toke agahita yindukira ku mugabo, kuko wowe zagufashe, agahita yindukira umugabo. Narakubwiye abagore bose ni bamwe, nta n'umwe yumvira, nta n'umwe agamburuka. Narakubwiye, ukabona n'umugabo ari muri okay. Abari rero bari muri aba ngo n'abadayimoni bari turiko turabadetruiza neza. Satani birya byose akora nukugira ngo adestroying ubuzima bwawe. Kandi rero akwica kubona buke buke, ahera mu kirenge yica, ashaka agusambura wese. Urya mugabo iyo abataramumenya rero ntibamuzi, urya arakwangiza akadestroyinga, ugasigara uri inapti, uri umuntu nawe. Kandi umva, ubwo urumva umugore yazihawe mu ijoro, n'umugabo ubwo nawe yabonye ise. Mu gatondo bakabyuka, nta n'umwe avugana n'undi, undi aha undi hari, bakagenda bakirirwa nta message, nta kintu na kimwe. Umugabo mu byo yiriwemo, noneho bugiye kwira ngo atahe, bati ye baba we, urasanga wa mugore niwe ugiyemo, niwe ugiye, akabanyuze mu kabari. Ubwo ngo agiye gushaka iki? Uburyo ngo yikuramo stress, kumba agiye kuzongera. Akagenda, ubwo aza gutaha umugore yaryana. Umugore nawe ahara, ye baba we, yashishwe, aravuga ati ye baba we, arumva nyine avuga ati nukuri. Satani naramubonye. Ibi mbabwira si ibyo mu kirere, nibyo biri mu bana. Rero naje kubabwira ubugunge bwe. Wagira ibyago ejo kwihurira n'umuntu nk'umugenzi wawe kera akaguhamagara, Marie Chantal ça va? Ubwo ni umugabo, ko twaburanye bana, buriya nta kuntu twaza guhurira muri ville. Ubwo umaze iminsi ibiri utavugana n'umugabo wawe cyangwa itatu, kavuga bana twaraburanye wallahi twaraburanye, tuze kubona na ryari, mugapanga mukicara, akazana kamwe nawe ukamuhaka, mukanywa, mwamara kunywa ukavuga, ukumva arakuganiriza. Ubwo nawe Satani yarungitse umuntu aza kukwangiza. Ubwo nawe ukavuga ati ibintu maranye umunsi nabuzo nabibwira, ugatangura kumwugura umutima, ukamubwira akavuga ati yo humura, bizokemuka, humura, bizokemuka. Ariko buriya hari akayoga, hari akantu harya ngo umukiza. Uwo ni umugabo wenda mwakuranye kera utazi, ubwo ngo ariko arakumara stress. Buriya hari akantu bita smile off. Buriya ka smile off, uri umukiza warya, atariko ntacyo kararyohera ukanyweye. Stress, humura, ariko humura, bizowe. Nawe ukarira ati nugore nanjye urushako rwanjye, ye baba we mana, ariko mana, ati humura, ndaguhanagura ayo marira yose, ayo maso. Noneho yarungitse gaharabutaka, aza kugusambura neza. Mama ya amen, ariko mama ya amen. Satani kukuganiriza, ukajya wicara ukagira gutya nta muntu mwicaranye. Kuguha n'ubu ngaha hari abantu ariko araganiriza, ariko arababwira ati ariko urya, ariko aravuga ibiki?
atari kurya mupasere ni burya ariko aravuga ibiki yahejeje tugataha. Uwo ninde? Ariko igihe yavugiye ngo amabanga ya Satani avuga ngo imikorere ngo ubugunge, iryo jwi si ry'Imana. Ribwire ngo mu izina. Abanaganiriza monshere ukicara mu cyumba kakugusangamo. Mbabaza, umuntu ajya kwiyahura ari ibintu yiyumviriye umunsi umwe? Umuntu yiyahura ari ibintu yiyumviriye umunsi umwe? Aragusura kakuganiriza. Kwanza abanza kukwaka ubumuntu, akabanza akakubwira ko Imana itabaho. Akavuga ati iyo Mana barabaheze nibaho, irya ntibaho. Ariko urabona ubuzima umazemo imyaka n'imyaka ko nta gihinduka, ko wasenze ko nta byahindutse. Ukabona umuntu akamubwira ati wewe rero wofuma wipfire uve ku isi kuko waje guherekeza abayituye. Ukavuga ati okay, ubu rero mpfe, nawe rero ni kuba umwishyura. Urya nta muhagira nta nimbabaza. Umva abandanye ukamubwira ubu rero niyahure. Yego uranyemereye niyahure cyane. Ati okay, mwereke nawe uzajya kwiyahurira. Fata ibinini cyangwa umugozi. Abantu bose bajya kwiyahura uzabaraba, yurira intebe gutya, akazirika umugozi imbene nkaha, yarangiza agahambiramo ahantu yanyuze umutwe, agahita ashyira mu mutwe we. Icyo akora ni iki? Amaze gushyira mu mutwe, kwaheri ubwo agahita agira gutya. Ubwo yashyizemo umutwe, intebe akahita agira gutya. Yagira gutya akavuga ati ndapfuye. Urapfuye nyine. Benshi ugiye kubaraba uzasanga uko kwagize gushaka kumbi yahisa apfana nago. None hari uwari wamwohereje vrema, hari uwamurungitseyo, ariko hari uba yamuganirije. Ndavuze ngo hari uba yakoze iki? Satani araganiriza abantu. Kandi reka nkubwire, nushake witwe apepe, apotre, profete, pasteur, ntago bizomubuza kukuganiriza. N'Imana yahuye nayo arayiganiriza. Nkaswe wowe hari abantu bavuga ngo urumva yewe ntago bikunda ko yangane. Cyokora reka mbabwire, Satani yakuganiriza, ariko amahitamo n'ayawe gushyira mu ngiro ibyo yakuganirije. Niyo mpamvu nkubwira ko nta mbaraga bagufise uretse kugutera gutyo, agira ngo nawe ureacting wishyure birya arimo araguteza. Naho ubundi amahitamo aba ari ayawe, kuko we nta bushobozi afise. Amen. Nta muntu n'umwe Satani adatera mu byiyumviro. Amahitamo n'ay'umuntu kugira ngo aneshe ibyiyumviro aba yamuteje. Haleluya. Satani none reka mbereke, wenda nanisoreza. Gahini kugira ngo afate muto yewe amwishe byavuye Abeli. Umwe yaragiye aratamba ngo atamba ajyana ibimazi, undi arajyana amaturo y'ibintu by'ubuhinzi yari yahinze. Bibiliya ivuga ngo Imana ishima amaturo cyangwa se ishikanwa rya Abeli, yanga igaya irya Gahini. Gahini rero abonye Imana yemeye ibya mutoyi we, hahise hazamo ishavu. Icyo rero nicyo Shetani yagombaga. Aravuga ati noneho mbonye ahantu ndi buze kwinjirira, zambure mutoyi we. Abandanya aganiriza Gahini, aramuganiriza
aramuganirira. Gahini aravuga ati aha, ariko uzi ko ari byo, ndamutse mwishe uzi ko aribwo noronka amahoro. Amutumaho, petit frère viens. Abera araza, hagira ngo ni ibintu bisanzwe, wenda hari ahantu bagiye gusangirira. Abaramwadutse papa, arahinga nk'uhinga, ararima nk'urima ibiharage. Mutoya wabaguye ngaho. Umva, Imana yitize ramubwira, Gahini uri he? Ati ndi hano. Mutoyi wawe ari he? Ase wowe wangize umushumba wa mutoyi wanjye. Umva ukuntu ariko arishyura Imana. Ariko Satani ni umuja vrema. Hano yabivuze ngo ni umuja. Ni umuja. Ni umuja mujabe. Ni umuja. Ni umugome. Urambwiye ngo mutoyi wawe ntabwo uri umuzamu we, nta nubwo uri umushumba we. Umva rero, wamwishe. Icyo wakoze ni ikizira mu maso y'Uhoraho. Ibisigaye wewe uretse n'uzogukoraho, we yaba afise ibyago kurusha ibyo ufise, uzoba ikivume ku isi. Irangije yandika hano mu gahanga, uwamubonaga yarahungaga. Reka ashwe genda uzagwe iyo Jesse nagwe wawe. Ibaze vrema, ibaze ishavu. Uraza abantu ishavu rikoresha ibintu bitabaho ngaho. Hey baba we, ako kantu wamubikiye wanshyiriyeho Abefeso 4:31 nk'isoreza. Shiriraho icyo cyanditswe dusoreze ngaho. Aho arashavuye. Urya ndamuzi yashavuye ibyo ajya akora. Okay. Sasa rero ndagira ngo mukoreshe skandali niko akora. Umururazi wose ukujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibave mwo. Satani nababwiye, nubwo yogutera nta bushobozi afise bwo gushyira mu ngiro ibyo aba ariko arakubwira. Wewe ni wowe ufise ubushobozi bwo gushyira mu ngiro ibyo aba ariko arakubwira. Imana ibaho umugisha. Unava ngaka kuganiriza mubwiye utumva nakumenya. Umva mwampaye amen. Nakuganiza umubwire ngo na ibyo uri kuravuga ni iby'iwawe. Erega mujye mumwishyura. Sinababwiye dimanche vendredi passé nicaye hari aranganiriza, harambwira naraje mara nka 10 minutes nicaye, abandi bariko barasenga. Burya rero njya ntinya n'abantu y'abandi basenga yicaye atari ko arasenga. Abari ko ararya fermiseme. Burya ntinya n'abarya abantu bicara ukabona abandi bariko barasenga bahirimbana, waricaye gutya. Harya bariko aramuganiriza. Ngo ubwo rero uje gusenga. Akumva kari twengere. Nanjye yaransanze nyuma arambwira ngo 10 minutes nicaye. Aho rero muri ya silence yanjye niho yahise asanga. Hariya nguje gusenga, ni je gusenga. Aratwengamo gato. Aha. Ngo bazubaka, ngo bazogura kino kibanza. Ngo buse mufisa ngahe? Namwane dufise 10 millions 700 000. Ariko n'umugome vrema. Ngo 10 millions 700 mu bantu bakeneye 300 millions. 10 millions 700. Turi mu kwa kangahe? Ndamugani turi mu kwa gatandatu. Okay. Asigaye ameza ngahe? 6. Ubwo Satani abonetse mbere azoboneka aya meza asigaye. Ubwo nubona ubukene buri mu gihugu. Sawa rero. Ariko uzi ko ari byo ba
nibyo. Ati nibyo nyine nibyo. Aba ndaguma ndumviriza. Ndajyaniranwa. Ndavuga ariko uyu mugabo ubu ni Imana vraiment, numva agahinda gatanguye kuza. Mwizina rya Yesu pe nyuma yanjye genda mba ndahagurutse ntangura gusenga, biba biragiye. Niko ajya baganiriza benshi muri mwe, akaguteza agahinda. Bangahe nasengeye, hari umumama ngaha nasengeye, mumama umwe nkamusengera bikavuga ngo twamwinjiyemo aya masaha, ejo yagaruka nkamusengera bikavuga ngo twamwinjiyemo aya masaha. Naho umunsi umwe ndababaza, ariko mwinjirira ngo twebwe ngo harya hanaba ngo tugerageze uburyo bwose bamutera agahinda. Ako gahinda niko tunyuramo. Turabakoresha kugira ngo bamuteshe umutwe mu rugo, maze natwe kwinjiriraho aho nyene. Agahinda benshi araza akabaganiriza akaguteza agahinda. Agahinda niko kavamo kwanka Imana. Agahinda niko kavamo kumva ariko ubundi senga iki gihe ubundi ariko ubundi igihe nasengeye ko nta kintu nawonse. Agahinda, faites attention ku gahinda ugira. Buhinda bwinshi abantu baba bafise, umururazi mwinshi abantu baba bafise, uva aho ngaho nyine. Kandi iyo yamaze kukabonamo, atangura gukora chantage. Kavuga urya muntu rero, twamwifatiye, bakakubyina inyuma. Agahinda, kuko biragoye ko wasenga ufise agahinda. Bibiliya iravuga ngo nindababaye nasenga. Biragoye kusenga ufise agahinda. Imana y'umubyeyi wanjye Apostle Masasu ibampera umugisha. Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo ibahe umugisha. Satani nakuganiza umubwire ngo ibyo batubwiye nabyumvise. Reka ye kukuganiza kubwire ngo ko wasenze ko nta kazi ufise. Urabona imyaka usenze kutigeze uronka akazi. Reka ye kukuganiza ngo akubwire ko ibyo abandi bicamo ibyawe byatinze, ko abandi barongorwa gihe sindongora. Arya amajwi yose wama wumva yo kuguca intege nicyo abagomba.